Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaen da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dala kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yo amin papagayam. Intay basa ti Proverbio kapitulo 21, bersikulo 21. No naasi ken nalinteg ka, napaot to ti panagbiag mo. Rauman da kanto dagiti tattao, ket kalangan da kanto anasayaat. Papagayam, intay denggan ti sabalipay apakasaritaan a maitampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno, ken biag. Daddy, papanawon tayo dagiti agigan iti daga tayo. Tapatakderan tayo ti building. Isu ti parantaan tayo. Uwan nga ron, Daddy. Manumot ten atawan ang naggigan niya dagiti tattao iti lote tayo. Iti pala ngay bagbagak dayta kada kayo. Di umot ikaskaso. Sige, siya kun timang patakder iti building. Siya ti agparenta, Daddy. Naglaing kamatan. Sika manan. Sika talaga. Kwartalat ta da iti ulom. Apay, ada kwarta mapagpaaramid mo? Dumawat kan tumatlaan ka ni Daddy. Tawan mo't urno mo. Puro kan tumat gaming sugal. Nagsaot tinalay nga tao. Apay, tikunam. Jack ammo a pagpapapintas mo lang ti kwartam. Panawam to pa iti pamilyam tap no makapasyar ka lang. Gusto daytan. Agrili kayo manen nga agkapsat. Iso ajak kutkutsin dayta ataga. Taamo kapag ririyan nyo manen. Jack mo't umanugot nga itadyokan kwa na dayja adaga, Daddy. Apay kumasaan ka tsak ti inauna. Ken may sa. Di mo mabalin adiktaran ni Daddy no asino ti rumbeng amang tawit iti dayjadaga. Isu at desisyon? Sir, atuyen ti kapiyo. Apo yung nagbayag kang agtimpla iti kape, ha? Nina, ano tararamitan iti kusina? Pasensya kayon, sir. Nagpaluto pa'y ngamin ni Sir Gardo iti kanan na. Ikatan kakatulong no kasta kanina. Dahil talang amin agtetext tararamitan. Saan, sir? Awan to pa'y silpon ko. Anya klase ang kape na ito'y nagpait. Ay, ijak sa inasukaran, sir. Ay, ikatan ka na talaga. Awan ti serbe, mamasusweldoan. Eh, saan na, sir? Kasapulak na ito at trabaho, sir. Di nakikatan. Anya pa lang arod tararamitam. Asukara mo to'y kape. Wan, sir, wan. Mabitlaang, sir. Apay ngamin asan ang mapanagtrabaho ni Sir Pulong, Nina. Agulaw-ulaw ka nung ngamin. Agkakapsot. Nakaungungit no adda dito'y balay. Madilaw na amin. Kinunampay. Kasta launay tinervyos ko. No kasta nga agungat. Tadumakkel dagiti matana. Uray mat ngamin dagiti anak na adwa no dada dito'y. Datayo ababaon ang ti pagdiskitaran da nga ungungtan. Wan nga roda. Kasla ni Mika. Di kayat na. No imbaga na. Addan adagos. Uray mat ni Gardo. Ayaban na dagiti barkada na. Agiinom da dito'y. Agpatpat nagda. Ay, mabanugak unay. An-anusan tayon ama ng Linda. Kasapulan nga agtrabaho tayo. Tapno aday pa kan tayo. Linda! Ne, ay ayaban na kun ni Madam Mika. Linda! Kanyaman nga tanti pangibaunan na kanyak. Ingkan, partakam. Apay, Madam. Itaray tayo di ospital ni Daddy. Apay. Agdamag ka pailaan. Isagana mo dagiti gamit na. Darasam! Ay, uwan, ma'am. Darasam! Tayo nakirwar di kotse! Ay, ano nga tayo ni Sir Pulong? Anya ti sakit ni Daddy? Eksaminan da kanupay. Saan ka apumanaw? Tas ikati agbantay kan kuana dito ospital. Na. Apay, anya ko matiaramidam. Adda nga rod business meeting ko. Sabi adda papanak ka ni sisita. Di mo pa'y amo mo ti makisama.
Sa anak nga agbantay dito ospital. Nagado di ta ababawnan. Di iso dati pagbantayan. Inak kano bantayan ni Sir Pulon iti ospital kung nadagiti agkabsat. Mapanakmat ka no agpalingki ko na ni Mamika. Ay, nagatumanan ti pagatang na. Agbubuot di taref dagiti daduma amakan. Bayam nga agbuot. Di mo kutkutyan. Tana bilang dagita. Agungat dantumanin numaksayan dagita amakan. Ay, ano sam abantayan ni Sir Pulon? Bugkawan naktumanin iti ospital. Matayak iti nervyos. Ayan ni Mika. Awan, sir. Adakano na panan na. Ni Gardo. Awan, sir. Jak amono sa dino tinapanan na. Basta imbaon dakla ang amang bantay kada kayo. Marigatanak na umagas. Ay sus, sir, anya nga'y taramidag. Inakayaban ti doktor. Mabiit lang, inakayaban ti doktor. Delikado tayon, bakit? Taapay. Di mo ay makita. Nay, nabuntun adarat day tada iti sangwanan tayaw. Apay dagita adarat. Patakderan ka nun ni Sir Pulon day to'y iti negosyo na. Iso kapilitan. Pumanaw tayon iti day to'y lugar. Anya, agtrab-trabaho kami ije balayda. Ngam awan man la tinadamdamag mi akasta. Mala, mangkita tayo iti pagkakaran tayo. Amangan mo't numabalin tayo pa iti makisarita kadakwada. Naagum dagita a pamilya. Jak mamatay adenggan na tayaw. Ay, kaanong ataaya makarwar ije ospital ni Sir Pulon, takasaritak. Agpakpakaasiak, bareng kaasyan na tayo. Na ospital? Wen, intaray da ije ospital. Tamanon nga aldaw ang maululaw kan agkakapsot. Saan da pa'y maibaga, no anya ti sakit na. Ingkabantayan ni Daddy di ospital. Sanak man nga ibaon-baon. Ingkabantayan, tasi ka, day tala makisugsugal ter aramidem. Ay, anadaman ti pa nagsasaw. Ang mga masipat ka. Sige, aramidem. Apay, mabutengakkan ka? Dinak maibaon, tamapanak agtor. Una ampay ti pa nagpasyar mo. Ngam ti bantayam ko man ni Daddy. Itala ang daytoy. Namin anon anak postpone. Isong agtal na kaditan. Sir Pulon, mangan kayon. Subuan kayo iti sopas. Kano ka di nga umay dagiti anak ko dito ospital. Diyak mo, tidamag ko, napanagtor ni Mika. Nimot Sir Gardo, makisugsugal ka no, sir. Isu asyak pa'y laang ati mang bambantay kada kayo diti ospital. Matay akon, Nina. At tantaning tibiyag ko. Ay, na, sir. Saan kayo matkumangag sa uiti kasta, Iso, timbaga kanyak jay doktor. Anak isarita kanyak itay. Kasano nga dataning tibiyagyo, sir? Anya ka diti sakit yo? Cancer, Nina. Cancer, ti sakit ko. Ay, sus. Apay ang nagkanser kayo. Kat nag-iimas matikan ka ninyo, sir. Kasano kayo anadaan iti kanser? Anya, kanser ti sakit ni Sir Pulon. Wan manang Linda. Ada kanutaning tibiyag na. Kasano itan? Awan mo't dagiti anak na ditoy. Kaya't nakano ti agawid. Iso ti imbaga na iti doktor. Ay, maliday anak iti da itang imbagam, Nina. Asino kumamot ti sana malidayan? Tauray na kaung-ungat ni Sir Pulon. Ay, jakmat kaya't ang agsakit ni Sir iti kanser. Kanser ti sakit ni Sir Pulon? Unlakay. Ay. Nagpayawi din. Tadi na kaya't tagtali na id ija ospital. Jak amo.
No maasi ako no saan ken ni Sir Pulon. Di ka man agsaw iti kasta. Ado ti kwarta na. Apay nga ay asan nga agpaagas. Di uray pa'y siguro kang inaan nga agas ket kabalan na agatangan. Jak amo ta nagpayawid meten. Kasi kaswan ako padagiti anak na. Ado ti kwarta na. Anya kumangay ti pagdanagam. Kabailan na ti mang sweldo iti uray mano ababaunen ang mga sikasukon kwa na. Ingkaikan ni Sir iti kanin na ijay silid na. Ang mga noong tanak. Apay ko mga ungtan na ka. Kasano, jain lutom. Pasigmat anateng. Kasta ti rumbang akanen dagiti adda sakit na. Kat no nagado akarni di taref. Jak tupay kutkutsin dagita. Bayam ang maperdi. Tadagita ti makapakanser. Sige, makamu di tanubog kawan nakmanan ni sir. Sir, mangan kayon. Pasensya kayon, ta nadisturbo kayo iti panagbasbasayo iti... Ay, Biblia gayam day tabasbasaan nyo, sir. Napayagan na jak nagbasa iti Biblia. Nakataptapok pa yan nga talang iti ikit. Tadyak kinot ko ti. Sir, nateng dagiti insagana ni Manang Linda si daon nyo. Tapno kano pumigsa kayo. Awan ti ganas ko amangan. Kasano kayo ngay a pumigsa no kasta, sir? Tinasayat. Irwaryo amin na karga ti ref. Kananyo amin. Kat mo saan na may bus. Ikanyo dagiti karo ba? Anya? Awan ti mangan ka dagijay. Sayang lang. Iwarasyo ka dagiti mabisbisinan at tao. Oo, sir. Aramiden mi dayta. Imbaga ni Sir ken kadayta. Ay na, amangan met no na nga to ti gurigur na. Limpyo ti panunot na. Anya ngay tinakan na. Takas tamatan ti panagsasauna. Kan amo manang. Biblia mo't yabas-basaan na. Anya? Nakapagpanunot-san. Ngamin, adataning tibiyag na. Isoan asing putan. Wan kan nakain inayad ti panagsauna. Saanen a pumugkaw. Daddy, pakawanan na, tayta akla nakaawid. Jakmot ngamin amo a delikado ti sakit mo. Mika. Sana bale, ada akon, saan ka napanawan? Ada ko mapay turmi ka dagiti gagayam ko. Ngam saan kami na matuloy gapo iti kasasaadyo. Daddy, nasken apapanawan yung dagiti adda iti loti tayo. Taituloy kon apatakdoran dayjay. Iparentak. Di yo't itad ka ni Gardo dayjay Ado ti bisyo na. Sugal kan babae. Maibus lang iti awan kas-is kan na ti kwarta. Mika. Nakapagdesisyon ako. Nga itadyo kanyak dayjay? Nasayaat mo to kas na daddy. Uray parenta ak dayjay iti nangina. Ado ti mangayat. Saan tayo apapanawan? Dakiti agnana iti jay. Ha? Daddy, mapupukaw mo ka din tilimbong ti panunot mo? Mika, iha. At sakit ko. Kaya't ko atulungan dagiti tao. Isasan kun ngaila ko day japastag. Kat jakmat itadkan ka day jataga. Daddy, anya klase a desisyon dayta? Napatpatagpaykan ka dagiti sabali at tao nganda kami nga anak mo? Papaya bandak ka na, sir. Kaya't ka makasarita. May papanitihan niya, sir. May papan iti daga apag nanay danyo. Amo may akayat yung ila ko dayjay. Magpakpakasi kami kuma, sir.
Manumatan atawan ang nagnanaad kami ijay. Saan kayo napapanawar ni Jay? Talaga, sir? Agnaid kayo, Jay. Ay. Aging kay di kay kayat iyo. Agyaban kami unay, sir. Mala, tay padamag ko day taka dagiti kakadwa ka. Apay akas dyan ti desisyon nyo, daddy. Anya ka di mapaspasama kada kayo. Rumbang ko maasyak ti pangtadan nyo iti day dyan alote. Cardo, nakaikad din akon. Ah. Katsaan rin ang mabaliwan pa'y. Kalukwan day ito yung aramidin nyo. Naibos ni Sir inted mo akanan na. Kasla pumigpigsa ni Sir Manang Linda. Kaya't nakanuti rumor iji silid na tapno agpangin. Ay unkayam. Naamom ka din asaan tayon apumanaw ije pagnanaadan tayo adaga. Pudno? Wen, iso timbag anakin nila kay ko idi nagsarita da. Apay ngay akas ta tinapanunot na. Gapo siguro tadda sakit na. Ay sige, mabiit laang manang. Tay naktulungan ni Sir, ha? Rumor mo na iji silid na. O sige, inakon, wag. Ay na, Sir, saan arumbang amag na kayong agmaymaysa? Amangan matumba kayo. Napigsa ako, Nina. Panagriknakit, naging akon. Anya? Sapay lak umatay palupos ni Apo Diyos. Nga umatidog pa'y tibiyak ko. Tapno makatulong akpay kadag iti ang kasapulan. Ado ti kayat ko atulungan. No maikanak pa'y iti atidog abiyag. Ti panang tulong iti pada at tao. Ti panagbalin anaimbag iti maysa kan maysa. Kat maysa awagas tapno maimbagan dagiti saksakit iti bagi. Sakit tinakam kan panunot. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.